Rampani inkar boruak satakara meiniriat sangni somni panga zana khan Pakistan chuan India ram chung khopui hrang ti cheturin bombit nei asurtira ni masela India van boruak ralweng tu themem S-400 chuan heng bomte hi engma lowa alo chantir tamak mak mai ani chu India sarkar tarlan danin India ralweng tu themem S-400 hian Pakistan bombit nei lo thlok zong hi leilam an lo thlen hmain alo kap thavek ani hetiang khopa thale tangkai S-400 hi India hian Russia ram atangin US dollar tluk le ding on nga point pali zetin aleya alo lei fu cher hle S-400 chanchin tlem hantar lang zui ta ila S-400 hi khovela vanlam boruak ven himna thaber pakhat ni a ngai mek ani aradar hian kilometer zaruka hla a akatum a muchat chat thei drone te bombit nei chi hrang te indo thlona te khomol puika pha bombit nei lian chi te longka chiana bom hlo om te po akap thangau ngau thei S-400 hian bombit nei missile chili apaya heng chili te hi an thlen thui zong le thlosan thei zong in anglo vek thung hei wang hian S-400 hian aka thlak turte an thlosan zong le an thlo hlat zong in anglo tak te po aka thlak thei pha ta ani S-400 hian tum khada target engzat nge aka thei kan soitawngin S-400 hian missile in anglo tak chili akeng tela heng missile hi a then te chu kilometer somli chauka pha an ni a then chuan kilometer za te kilometer zahni te kilometer zali te an ka pha ani heng missile chili zinga hian 40N6E missile bik hian aka phla thei bera kilometer zali zeta hla a hmelma te drone le indo thlona le missile asai thladap thei ti na ani 48N6 9M96E le 9M96E2 missile te ve thung ero chuan an kap hlalutuk lem lo thung S-400 hian integrated multifunction radar system aneya chu wangin mihring inrol ngai lovin ama thuin aka tum target somriat zet voile khada aka thangau thei ani chu S-400 thatlen em chu ol sam taka rem fel thei ani na hi ani minute nga tanga minute som chung lekin abun fel theya emergency thil atangkai hle melma te drone le thlona le missile achangkan po ule S-400 program hi upgrade theya hei hi a thatna em pakhat soi mai hau ulo tur chu ani a S-400Z hi chuan hlui hlon a hlo har hle don ani ti te po in kan soi thei ome ol sam taka hmun hla le hnaya thiar son zung thei ani awang hian en thatu melma te tan po a omna hi hriat chian a hara hei hi a that lena em pakhat ani bok hetiang taka ralweng tu tha hi India hian Russia tangin label atuma official level a ngen na the lut to India in label atum chan ber chu Pakistan dena kan inkar a that lo wang ani mel hle Times chanchin buina tarlan danin Russia hian India ngen na hi ti hlothlin atuma alom om hle soitawngin Pakistan missile laka India mi te lungbuang takle thinthia kan mut theina chan ber pakhat chu van boruaka India ralweng tu thazet mai S-400 ngei mai hi alo ni